What if everything you've been taught your entire life about the planet you live on is a complete lie? The powers that are in control are backed by evil, and they will stop at nothing to remove the possibility of a creator or God. They created the Big Bang and evolution, and if you believe in those two things, then the existence of a God is destroyed. This is not the earth that you live on. Veliki pozdrav svima. U ovom videu ćemo da vam prikažemo zaista jedan specijalan snimak koji je napravila Airbusova bezmotorna jedrilica koja je lansirana, tako reći lansirana 7. septembra po srednjoeuropskom vremenu iz američke države Nevada negdje oko 21 čas, a najveću visinu je dostigla iznad Patagonije u Argentini. Visina je bila 15.000 metara, oko 15.000 metara, bezmotorna jedrilica Perlan 2. Pogledajte šta je ona snimila. Znači, savršeno ravan horizont. Ovo niko ne može da obori, znači kamera je bez fisheye lensa, bez ribljeg oka, nema zaobljenosti. Sada ćemo da vidimo, da pročitamo tačnije neke članke koje smo skinuli i ubacili u videu. Evo znači jedrilica koju su napravila dvojica inženjera Airbusa oborila je rekord. Znači na visinu od 15,9 km iznad Patagonije. Znači i veća je, znači za 3% od one koji su članovi tima Perlan 1 dostigli 2006. godine. A vidite sada cilj im je bio da na 27 km da dođe na tu visinu. Nastavit ćemo naše naučne eksperimente u istraživanju misterije stratosfere, rekao je izvršni direktor Ed Vernak. Ja se sada pitam, a i trebali bi vi da se zapitate, kakve to mogu biti misterije stratosfere ako je valjda NASA sve to već istražila, bila na mjesecu, bila, ne znam, šalju, imaju one sonde, šalju sve, oni tamo neđe svemir daleki, sve šalju, sve su istražili osim Zemlje. Znači, kako, samo razmislite ljudi, zašto bi neko istraživao stratosferu ako je već, ako idu na mjesec, ako će sad na Mars da idu još malo. I tako, znači vidite, to su obične gluposti, to ništa ne može da, niti je ko bio na mjesec, niti će ko da bude na mjesec, niti će kod ide na Mars, vidite gdje su oni sateliti, gdje je ona svemirska stanica, što ide brže od Zemlje, a ne možete se sprdati. Vidite sunce iznad Zemlje, negdje od 5 do 10.000 km po mome mišljenju, nije udaljeno 150 milijardi kilometara, to se vidi ljudi. Vidite, ja bih se i zahvalio Airbusu na ovom snimku, zato što nisu ni postavili onu riblju kameru, znači riblje oko, kako bi se vidjela ta krivina zamišljena njihova, koju NASA ima na njihovim snimcima. Vidite, ne vidi se uopšte zaobljenost nikakva, ravno je, sve tamo u daljini ravno, na hiljade kilometara. Pogledajte, zaista prelijepo. Hvala dvojici inženjera, hvala Airbus timu, hvala njihovom projektu, znači hvala im jer su nam dokazali da je Zemlja ravna, znači da Zemlja nije okrugla lopta, niti je ništa ovdje, se ne vidi nikakva zaobljenost. Hvala im, a hvala i vama ljudi što nas pratite, što ste uz nas korak uz korak i istražujemo istinu zajedno. Do sljedećeg snimka, ćao! Jedan nas je vodio pa nam bombama